Nongeye kwa ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mwambahaye ikaze muri iyi nkuru yihariye igamije kubagezaho ishusho nyakuri biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu munsi turarebera hamwe uburyo ibibazo by'umutekano muke bikomeje gufata indi ntera, aho gukemura ibibazo hifashishijwe intwaro no kumena amaraso byakomeje kwangiza ubuzima bw'inzirakarengane ndetse bikaroha ejo hazaza h'imiryango ibihumbi n'ibihumbi mu mwijima w'icuraburindi. Turasesengura urupfu rw'umwe mu basirikare bakuru ba FARDC muri Kivu y'Amajyepfo, isubira inyuma ry'ihuriro ry'ingabo za leta n'abambari bazo, uburyo video zikomeje kugenda zikoreshwa mu kujijisha abaturage. Reka duhere ku rugamba rwa Mikenge, aho urupfu rwa Colonel 00 rwabaye ndetse n'isubira inyuma rya FARDC nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abyemeza. Tariki ya 3 Werurwe, umusirikare ufite ipeti rya Colonel mu ngabo za leta ya Kongo FARDC bwana Joseph Nganzo Olikwa, waruzwi cyane ku izina ry'intambara rya 00, yiciwe mu mirwano ikomeye yabereye Ikitavi. Aka gace gaherereye ku murongo wa Mikenye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kugwa ku rugamba kwa Colonel 00 kwabaye mu gihe habaga imirwano ihanganishije FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho bakorana bya hafi n'ihuriro rya AFC M23. Iyi mirwano ntiyarangiriye aho. Ihuriro ry'ingabo ririmo FARDC, inyeshyamba za Wazalendo, umutwe wa FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi zari zaturutse mu gace ka Balaka zifite intego yo kugaba igitero simusiga iminembwe, ryisanze mu mazi abira. Amakuru yizewe yemeza ko iri huriro ubu riri gukizwa n'amaguru, kibunamo amaguru, rikaba ryatangiye icyitwa gusubira inyuma mu buryo bw'amayeri ya gisirikare berekeza muri Baraka. Abarwanyi batwirwaneho bashyigikiwe n'abavandimwe babo baturutse Isarambwe bakaba barahaye iri huriro isomo rikomeye, babasigira igihombo gikomeye cyane. Amakuru ateye isoni ku ruhande rwa leta n'abambari bayo yerekana ko ingabo z'abarundi ndetse n'iza FARDC zatangiye guhunga mbere y'uko ibitero byatwirwaneho bitangira neza. Mu guhunga kwabo basize inyuma udutsiko tw'inyeshyamba za Wazalendo, hari abakunda kubita Wazanazi kubera ibikorwa bakora. Kugeza ubu amakuru atugeraho nuko abarwanyi ba Wazalendo bagoswe ndetse bakaba bari mu maboko yabo bise idubu rya Minembwe hamwe n'intare za Sarambwe. Igitangaje kandi giteye isoni kuruta ibindi nuko mu bujiji bwabo bamwe muri abarwanyi ba Wazalendo bafata amashusho bari kwiruka bahunga urugamba. Ikinyoma cy'amashusho, icengezamatwara cyangwa ukuri ko ku rugamba. Muri ibi bihe by'intambara ikoranabuhanga riri gukoreshwa cyane nk'intwaro y'icengezamatwara propagande. Hari amashusho abiri yagiye agaragaza neza ikinyuranyo kinini kiri hagati y'ibivugwa n'ibiri kubera ku butaka. Video ya mbere icengezamatwara, muri aya mashusho hagaragara abarwanyi ba Wazalendo baririmba bigamba kandi batanga amasezerano akomeye ko bagiye kwerekeza ku rugamba, ntibagarukiraho ahubwo ko bazakomeza bakagera mu Rwanda ndetse bakagera no mu murwa mukuru Kigali. Ibi biba bigamije kuzamura imbamutima z'abaturage b'i Kinshasa no kubereka ko bafite ingabo zikomeye. Video ya kabiri, aya mashusho yerekana ishusho inyuranye cyane n'iya mbere, yerekana uko gusubira inyuma kumeze mu by'ukuri. Yerekana abakuru b'ingabo n'uko abakomanda babo batawe n'ingabo zabo ndetse bafatwa miri. Yerekana abarwanyi ba Mayimayi Wazalendo biruka amasigamana kibuno mpamaguru, bata intwaro n'ibikoresho byabo bya gisirikare inyuma kugira ngo babashe kurokora amagara yabo. Iyi mimerere yerekana ukuri kubabaje cyane. Gukemura ibibazo hifashishijwe igisirikare n'intambara ntacyo bitanga uretse imirambo, kandi bikaba biroha ejo hazaza h'imiryango ibihumbi mu kwiheba gukabije. Ibijyanye n'imvugo z'urwango no kwibagirwa impamvu nyakuri z'intambara. Kuva muri 2022 imvugo n'ibiganiro bikoreshwa byakomeje kuba bimwe ku mbuga z'imirwano. Abasirikare bakuru
bumvikana batanga amasezerano yo kuzatera u Rwanda. Muri izi mvugo bakaba baratagatifuzaga Perezida Felix Tshisekedi bamwita uzashyira iherezo ku butegetsi bwa Paul Kagame. Bamwe ntibatinyaga no kuvugira mu ruhame ko nibagera mu Rwanda bazasahura cyangwa bagakora ibikorwa by'urugomo ku basivili. Ibi bikorwa bifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo zivanze na FDLR. Izi nyeshyamba zemeza ko zishaka kubyutsa no gusoza umushinga w'1994 ari wo mugambi wa jenoside. Iyi ni imvugo n'ingengabitekerezo mbi cyane kandi yorora urwango igakongeza amakimbirane mu karere kose k'ibiyaga bigari. Mu gihe biri kuba urubyiruko ndetse n'abana bavuka mu ntara za Kivu barakusanywa bakinjizwa mu nyeshyamba za Wazalendo, nta myitozo ihagije ya gisirikare bahawe. Ibyo bahabwa gusa ni imvugo z'urwango nk'igicanwa cyo kubashyushya mu mutwe kugira ngo bajye gupfa ku rugamba. Benshi muri uru rubyiruko bakaba barangwa n'izi mvugo, amaraso yabo akaba akoreshwa gusa mu kugaburira amagambo y'ubwibone n'insinzi y'ikinyoma mu murwa mukuru Kinshasa. Nyamara iyo urebye ku rundi ruhande, umutwe wa M23 usobanura ko ibyo uharanira ari ukwemererwa, bakemererwa uburenganzira bwabo bw'ibanze, uburenganzira bwa politike, umuco n'ubukungu nk'abanyekongo. Baharanira uburenganzira bwo kudahohoterwa cyangwa ngo bicwe bitwajwe ko ngo ari abanyarwanda b'abanyamahanga. Bakaba ibingibi babikora cyangwa bibakorera babita gusa ko ari abanyarwanda, babahora, bakabahorera ururimi bavuga rw'ikinyarwanda cyangwa isura yabo uko basa. Intambara rero nk'uburyo bwo kwikubira ubukungu n'amahirwe ya politike. Igihe kirageze ngo iyi ntambara ihagarare, habeho guha agaciro ibiganiro, dialogue. Gukomeza kwihambira ku nzira ya gisirikare ni ugutanga abana ba Kivu nk'ibitambo mu ntambara yamaze guhinduka isoko y'imari ku banyapolitike benshi. Iyi ntambara yabaye umuyoboro wo gushaka amafaranga mu buryo bw'amanyanga, ikaba yohereza abayobozi kwigwizaho umutungo binyuranyije n'amategeko no kunyereza umutungo wa leta bitwaje ingengo y'imari y'intambara. Inshuro nyinshi cyane abategetsi bari Kinshasa ndetse n'abanyapolitiki b'abahezanguni bakomoka muri Kivu bakubaka inzego zabo za politike hejuru y'amacakubiri ashingiye ku moko n'urugomo rw'intwaro. Bakoresha amoko atuye muri Kivu bakayateranya kugira ngo bunguke, aho gushyiraho ingamba za kungura abaturage ndetse bakaba bashyiraho wenda ingamba zo kuba bazamura ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage bose kugira ngo habeho amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bishobora kugerwaho binyuze mu masasu, bishobora kugerwaho gusa binyuze mu kubahana, ubutabera, ibiganiro bya politike bidaheza no kongera kubaka imibanire myiza hagati y'amoko yose. Ibi nibyo byemezo by'ibanze kandi byanze bikunze bishobora kugeza akarere kose ku iterambere rirambye kandi risangiwe. Politiki no kwerekana imirambo n'icengeza matwara i Kinshasa. Uyu munsi leta ya Kinshasa ikaba iyoboye politiki ikoresha itangazamakuru mu gukwirakwiza no kwerekana amashusho y'imirambo ivanwa ku rugamba. Ibi bikorwa bifite intego yo kujijisha no guhuma amaso abaturage bo muri Kinshasa, bakabashyira mu myumvire y'ubusazi bw'insinzi irwanya ubwoko runaka. Ibikorwa bikaba binyura mu magambo y'urwango nk'aho bavuga ngo turi kubahindura ifumbire mvaruganda, tuzabarangiriza iwacu. Iyi politike yo kwishuka no kuba urwango yatangijwe kuva mu mirwano ya mbere yabereye icanzu, nyamara aho bavuga ko bagiye kurangiza burundu, mu by'ukuri ubu bamaze gufata uduce dukikije Goma na Bukavu ndetse ubu bakaba barimo barasatira n'indi migi igiye itandukanye. Uvira ngira ngo babizi ko bayifashe, nyuma bakaza kuyemo kandi isaha n'isaha bashaka kuba bakongera bakayisubiza. Kuri ibi benshi baravuga bati enough is enough.
Reka dusoreze aha rero nshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndakomeza kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye aragenda agerwaho uko bwije n'uko bukeye. Muri iyi minsi ndagenda bategura inkuru ziteguye neza, zigaragaza neza ibikomeje kubera ku rugamba ndetse zinasesengura neza iyi ntambara yo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wowe bana nanjye ukande subscribe kugira ngo ujye ubona